амандашып алайын, амандашып алған соң мен жолуңду сурайын. Айтпеште турса кең мекен, ай жүрөк болуш эмнекен, мадесте турса кең мекен, канекей болуш эмнекен. Ушундай жыргал заманда таттүбү болсун элдикен, ай таттүбү болсун элдикен. Кадалган беребет үстү учат телеге, ийилип салам беремин отурган журилериме, ийилип салам беремин отурган журилериме. Калкаралар катага, кададым сыртага, чын жүрөктөн салам айтамын мойкойгон атаандаштарга. Manasatan koldosun, kanikenin joldosun, manastan çubak kemeken, kanike boluş emeken. Anda meset bulutta bulganda, sözümü köngül turma, bir nerseni aytayım, makul bolsoңуздар секинден да кайтайын. Çift taşlama boyunca salamdaşuğa öz bağlılıklarını götürüp koysanızlar. İkinci ayımızda 3-5 üçüncü ayımız 2-4-1-5 Cunusu var. Koşular. Bergenimiz Gürok Kağlagan Kırgız ayam demese sahnada doğru birinci ayımız. Kırgız elbet çoğultup
Şimdi bu yıl öz gözüm benim. Bu kardağı baygeni kamçığıma eneke çertip kana bölüm. Aylanayın nelekке. Altın semeteğime, altın tacı giydip, altın takka mingizip, Kırgız elin çoğultup, bu yıl men bu karıga han götürüp balamın. Oşol toydu. Kırgız elin çoğultup, semeteğe bir çoğun toydu gelin. Oşol toyuğu. Aksakalın cayı kaldı, ataları gelir al toyuğu. Ağırıçe korunup, çaçpakların seni sevdim. Eneleri gelir al toyuğu. Ak kalpağı başında, şayırı cenge kaşında, ağaları gelir al toyuğu. Şankıldaşıp gülüşüp, yolukların salışıp, gemileri gelir al toyuğu. Kız alışıp, kızlar gelir al toyuğu. Kız kaldaktay cayı kalıp, eneke vay, kızlar gelir al toyuğu. Canım tursa da kanımdı ödüm turun. Aldımda turgan balana, jengip çıksa tayama, aldımda turgan balana. Kantip kıyamın, 6 yıl vay özüm kantip tınamın. Ulu törüm, men enemin ölümgö, öz ulumdu, özüm kantip kıyamın. Horluk, zorluk, şorgamalgay başımdı, dargas bari kamçı miktey asıldı. Körsetiniz, hayır menen ırayım. Bugün dakika musafırday körüngün, bir ok jaşı baykalmadı tөгülgün. Şvıykovski asta karap dakkanı, mınday oydu özüne ayttı köngülgün. Azırmağa cüğün sözün arnasa, ayın emes mi jaldarsa, kamçıbekin tarmakmın ölümdön. Akırman can arnamız tuğdatkada, anın peyli özgöçöga başkada. Şvıykovski cüdünün rüppün sarsa, şağıtınıp tuğdu andağı apsala. Katudakka başkalarına temelbey, can tuğalap jalvarmadı kevelbey. Okşup turdu tuğduğu bek askağa. Bugün günü alaylıklar uçkan, kıcırdanıp kuykaları kuruşkan, ok tuluşkan, yol tuta tuyuktan, oğuybuz dep kıyşaysa da uyuşkan. Ak buğranın boyuna cık toptulup, azardanıp atıl çuğday ok bulup, korman candan belgi güdüp turuşkan. Kolundağı kamçısın tek götürüp, belgi verse koşuluşup bir ağında. Alaylıklar ötlüp kandu çavulga, bir zamatta canjalırvak çoğuyup, oş pazarı kızıl kanga boyulup, ak buğradan kıpkızıl kan ağırmak. Görgüsü çok kandın bir de tamçısın, köp kişiler birin biri cançışın. Uğları önse ukbay bolu kargışın, ukkan jakşı edelerdin alkışın. Kan şırıldap kırılgança min kişi,
Kanten canım versin bir kişi. Attın, dayının, emajaldan. Dakka uğulun darga tattırıp yatkanda dar ol. Ay kölün atan barında simiti, ala tobul çüçeri biz. Ak ilicik, ak kalpak kulum, adı yet kırgız, bul çüç biz. Alman bet manas, er çuba, kalmaktın sazayın bergen bir uba. Ay köl manas bolgundu, al o kelin komurbay, gel albay bolçu, dolpura. Ata ken jıygan kırgız el, ar tarafına çaçıldı. Çekirdeğine gökümüz sinanır, biz de bu kanza kaçtık akırı. Atağana tarman gün, ay kölündü kaytargan. Acbay bol boy men bolsam, sızbayt bilem sızıktı. Bejindin hanı koңурга men, görsetbeyt bilem kızıktı. Toy balam, anan kiyim, aldı, omuzda. Emese değişik sırların atlargan ejebizge Kanikeyi degen at evli sebepten kandayça koyulup kaldı. Anın burada kaldım bilseniz aytıp kettiniz, bilmeseniz evli sebepten Kanikeyi olmadan kaldı. Жақсы болды. Қалекейдің өзінің аты Санралиева болды. Ал эми кыргызга нике кылгандан кийин, ханга байланышкан дегенден кийин, ханга нике дегенде Канекей деген. Ханга нике деген. Ошондуктан Канекей. Ал эми өзүнүн чындык аты Санралиева. Тура. Хан, Manas Bahatır'da kan devesitleşip, oşonun kanın nikesine girgenden keyin kan Nikeyi olup Kanikeyi olmadan kaldı. Ekinci ayımız nasıl oldu? Datka degen kanday söz. Emne sebepten datka dep atalып kaldı. Misalı Kurmancan datka. Датка деп аталып калганынын себеби ошол маалда биздин Бухарада Кокон хандыгы жүрүп жаткан маалдагы негизги бийликте берилген ат Шин деп коебуз элек, ошол бийликтин аты Датка деген болчу. Ошол үчүн Датка деген наам, бул наам Датка деген. Тура. Бул Кокон жана Бухар хандыктарына берилүүчү жогорку наам.
же болбосо аскердик içinde koyuyoruz. No'nun 3. ayımızda siz bağıştan gelipsiz, sizge oşol bağış ayımındağı 28 yılı kuğulgan SSSR Süreççiler Sayısı'nın müçesi göktürün mamleketlerde, Pribaltika'da, Latviya'da, Litva'da, Moskva'da bir neçe jolu, Kiev'de, Belgiya'da, Mongolya'da, Fransa'da anı süret görülmesi koyulup, Kırgız yerin acarını açıp Ramazan'a kelgen. Bu kaysı belgili süreççi. Ош мамлекеттик университетинин доценти Өмүрзаков Мурзапаяз. Тура. Bu süreççini biz жақсы bilgiye gelgen ekenmiz. Bağış aile bilişi mümkün. Bilmesek, hazır bardығы zar жерден отырабыз, şunday süreççiler var eken bizde. Oşol için, oşol süreççinin артынан көптөгөн süreççiler şu Kızıltuğ 5 bala bağış ailelerine çıkıyor. Kol çapımızdan. 4. ayımızda sıralı. Kırgız iskustrosunda Akbuğday boyu sunalgan, suyu kaygan sulu, gerilgen gerime taş, Kırgız ayazatın damazalap çağıldırgan belgili Kırgız ayalı kim oldu? Men olca tatlı götürsün bayım. Doğru. Kırgız kino iskustrosunda tatlı götürsün bayım. Çağıldırıp gelgen Kırgız ayazatın. Çok rahmat. Sizlerge çok rahatsızlık bildireyim. Barınızlar, ayağa жақсы жооп бердиңиздер. Çok rahmat, çok rahmat. Emese ay. İyi onu jelme ustavılmaz bolup geldi okşayt. Açın eşik girer. Çok Үйдө бирөө барбы? Geypingni qarachi, demeli itga o'xshab qolibsing-ku, qarachi. Uyda bilesin, nan yo'q, tuz yo'q, choy yo'q, sen qaysi emеңе ichib o'tarsan? Demeli bir ministr bo'lib ishlasang, bir jo'rda. Aylanayım balam, Qara, qalpağımı yaşnaqay oңdop alıp, özüңdü bereken balam. Yaşnaqay pilek menen, yaşnaqay özüңdür, yaşnaqayсын balam. Yaşnaqay boluptu, azыр сага yaşnaqay çay berip, yaşnaqay tamamını berem. Gelin, gelişim керек. Lan balam maskuluğunda özü, maskuluğunda öte жақсы. Maskuluğun balaga hiç kaçan işkesi debeğin. Sekin gana gelgende anı жақсы tilminen, bal tilminen söylüp. Gele koydun-ku, бүгүн мага кичине гана өзүң неме болуп калган турбайсың ба? Келип эле деп алдына чай коюп, нан коюп, башындагы калпагын алып, үстүндөгү костюмун чечип. Жактагачы, кара. 4. ayımda 5-6 Emese Toyuңар кут болсун. Kuş buğuna bak versin, bak verse, bak versin. Baylık eritilgen muz, bala artta kalan. Manı eginge dolsun, birine kaygı bilbesin, bir kelin kara kiybesin. Mergen deyip, sendi deyip, uşul kızımdın ömürü tay bol kala deyip, şunda kıcalak bol жүрем. Bol kızımdın barbağın jeri kalmadı, ıyık jeri kalmadı, şorfula, elçe ünkür, arslan bak, degi, koycu degele barlık jeri barıp, kulay bar eken, manasımdın arbağı koldu, manas tay urdu toğu berdi. Jönül gözüm jöndöp, manas atasın kılıçında götür aldı. Жараткан өзүң жалга, жакшылыгыңды жанда, ыйман берип ыйга өлчө, ымыркайыңдан ырыс бөлө. Касиеттүүнүн сөзүнөн сакта, каргашаңлынын көзүнөн сакта, кара жердин төшүнөн сакта, касиетсиздин өзүнөн сакта.
Hakelerinin altçı bol, yükelerine başçı bol. Jamandan alыс bol, жақшыға жanaş bol deydi. Aynamayın sabah olayım. Mınake, el jurt, uşul kızım uğuldu olup, barыңızдар, gözüңіздер көріп отырады. Қана, Манастан кейінки Қанекеде қыз туу беришine barыңыздардан сіздерден сұранам. Омин, ушул кызым Қанекеде қыз төрөп берсин. Қана, омин. Қолыңыздарды көтеріңіздер сұранам. Омин. Рахмат. Uşul Kayrası'nın 15'inde Uşul sahnada ayollarning еңбегін дегені құттықтаймыз, жақсы атқардыңыздар. Биретінен бір Uşul katılımcılarını siloşlarını sahnada çöğümüzde. Nomor 1. ayınlar sponsorları Çamurası'nı bildiremiz. Hoca adımızda, hoca. Geçirip koyasız ejем, өзіңіз біріншілікті алам деп ойладыңыз біле? Жоқ. Мен бұйыл ушул Қанеке сынағына қатышып, ушул жалпы елдерден жаз алдында жашынақай бүчір байлап жер көгөріп, жашынақай елді маңай жашынақай болып тұрғанда бардық нәрсені болған ушул Қанекеде болған қыздарды шу елімізге кішінекей тамаша көрсетіп деген елек. Қырғызымдың жарқын мінез қыздары. Сілер үшін қиял қайда сызбады, кейбіріңі жүрек жете бергісе, кейбіріңі жүрек жетпей сыздады. Черіккен қыздар жарашығы өмірдің, сілер келечегі көңілдің. Пейліңерді ойлап анан жалпыңа, болот кеде сіңдім, бақыт болып төгілгім. Рахмат жоң. Рахмат сізге да. Біз Сусардың талантына тазым етіп, туғандары, мұна жора жолдаштары, біз билемден Сусарға белеке береміз. Таланттың ташқындай бер, өркінің өркінде берсін. Ушыл конкурсты ұйыштырған адамдарға дағы қалыстық қылып,
чечип берген силерге да чоң рахмат. Заманыбыз тынч болсун, эл тынч болсун. Ушундай таланттардын таланты ташкындай берсин. Рахмат сизге. Мен стендап алып коеюн. Ушул жерден эле баштап кетейин мели. Мына Мухтар Саттарович, сиз айтып кетсеңиз, биз билебиз, сиз шоу менен катары мына ушундай жашнакай конкурстарды уюштуруп келгенсиз. Мына бүгүн каныкей болушу эмнекен ардактап турса кең-мекең деген бир жашнакай бир кече конкурс өткөрүп атыпсыз. Деги эле сиз айтып кетсеңиз, мына ушундай конкурстарды өткөргөнүңүздө каражат деген кандай кыйынчылык, ийгиликтери жөнүндө? Бұл быйылкы ошо Аскар Акаевич президент өзү айтып кеткендей, Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 2200 жылдыгын урматына өтөт. Бул да биздин айылыбызда жылына өтүп турган ушул маале деп коет. Айыл баштары бар. Биздин Багыш айыл өкмөтүндө 9 маале бар. Ошол 9 мааледе 9 төрайым бар. Ушул төрайымдардын күчү менен, айыл башчылардын күчү менен ушул каражатты ошол өздөрүнөн чыккан, айылынан чыккан демөрчүлөрдү кошо ала келишет. Анан биз да өкмөт менен бирдикте ушул жерде белек бешке уюштуруп, ушу жылына бир жолу ушул айымдарды жакшынакай жаздын шарапаты менен ушул сахнада жадыратып, ойноп, күлдүрүп алайлы деген бир традиция болуп калган бизде. Мына ошонун негизинде жылына ушул конкурстар өтүп турат. Жылына ар кандай темада өзгөрүлүп, былтыр узун чачтардын жибек чач конкурсу болсо, быйыл ушул ардактап турса кең-мекен, каныкей болуш эмнекен деген конкурс туура келип калды. Мына ошол менен бүгүн жакшы көрдүңүздөр, аябай жакшы даярданышып, жакшы сынак, жакшы деңгээлде өттү десем жаңылбайм.